Dunia ka video ni nga iyale ipakis bay mo gas station ako mama si bay di gas station ako pia igisin siya nga itwa tingka demo inki ma gas itu papa nate ay isang kipin tuwang lang mo ibang petlo ko siya nga mo tulis mo pa hindi ginagawa na ako kipin dahil itong pagol pen-pen nila mo tulad na ako pen-pen alam tayo mo kung mga success mga siya okay ipag-ispen ko gas station isa ako namunahin ang belt ilaw simpang ni mo okay di tuli na ako sagyanซ่อมถุงบางโม่ที่เรามาซ่อมถุงที่เรามาซ่อมถุงก็เป็นนักความเป็นกี่หลายความขนาดโมตัวนี้บางด้านสีไอ้โม่สีด้านที่ทั้งสุยเลยโม่จิตนาคนไม่ได้แทนที่ของสีด้านที่ทั้งโม่คนรวยนะกินเบียดด้วยใช่ไหมโมตัวต้องหลักนู่นเองYeah, Tesla T Moto Charging na. Okay, pwede niya sa mga mo. Suyaw. Ini mah perempuan, kalau kayak tuan-tuan mah. Kita main kan? Okay. Halloween lampang, ha?
Hola, inse na rin. Tajanggi naman yun. Ito ba kaya ulit? Sape. Sape mo. Sape. Tuwan ni. Order number 612, rate pickup. Yan. Sasabihin ko.ที่เป็นอาเบะมาก็อาเบะมาอาเบะอันที่บอกเสียงเล็ก Hindi na ba? Atang nga tong mo me. Thế băng thạc loài mấy tôm phát đi đèn thì chưa hãy lấy băng cảng bóng giờ em thấy em ngồi giờ ra sao mà tôm con đó tấm béo mình mà mấy vậy con mặt đấy tấm kiểu ๆ thế ชื่อพูลเกย์เยอะๆก็ต้องเกี่ยวรัว OK， donc pasal dia resume nila kung siyang ng media pa mo. Juice lang mo. Happy kang pompo na. Silang tetong kamay mo, ano? Yung kinesis siya. Nếu vết kia mi song tâm mày mo. Gam kita kinua me kilai bel. Mi song gas sa thun bek ding hello. Abak mo mo ding asong pai tak. Cái video tiêu nó người sạc dễ mà nhìn lùng đắm mạ mấy mô tụi nó trẻ đi nghịch tài nhá.